Your mama ka say obi aye garden e woni fie. Kom beba. Kom beba. No kure kom beba. 96, 97, 98, 99. Ensuo timi toma pitire ni terapia firisuru eba. Afori buchi ana eye omu kura ye. Na Abraham kum ndwan. Ndwan. Afori buchi wa de say bi say. Entinu. Wo pese udiye. Wo pese unya sika. Ohini bi a wotena na akonja so a na hindi ekoso hwehwe no. Na sa akwankyere we na woya da bia ofaso ena sumo boy bia obehunu da bia odiye ne niema kwaso no sa akwankyere we na woye wo de aforibuchia no ekunkum ndwan ema enti na wo hwe nananom ne ye papa ne ye ofamu nkramufo se okomisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamso na omu ya akiri awie na ombekum mboa ombekum dwan nantwi a gidwan no edikan enti na wo niema nko ya utimi kofa nkramufo mpenifo no ma be kumdwan atena so akan Quran fu ama wa bompaye bididia Afia liki soap beta hwe ahenka TV hwe video no na be boa pa right abusia mama ma kwa ba emra ahenka TV me bi ani MC foreigner sene dada you know edijuma e platform so we your first time but modern so subscribe to channel na wa share ma afofo so asanka Adiche bia ni mu nsem ye ba na yesi nkonyosia na ye bia na ebisua ye beje tetiye enyinyie afiri ye mpanyimfo ho yesi panyim ho ye nsan kokomuti ho ye nsan ho embopo timbe ye mpanyimfo ya ma nche ne ya meje afutu a na abrabo na kwa bisi basa se ba na beje adisua afiri o nchen Prophet one na Katakyie e wo nchen o spiritual man, one of the greatest spiritualists in Ghana so far se bibia ni na spiritual problem bia o contact na Katakyie a obetimi adihu uduma ama enti memma won se wadage no ayen kwani nchen taw we kwada ni nkan ho na maba yen kwani nchen taw ni ni komo Prophet one Obama CD spiritual group yeah man Dara Susumu IGP El Masha ya wala soja pose El Masha one wow ka wa American ka na from Michael Linga was right. Prophet one. Akwa baba ya akwa baba hankan TV. Fine papa. So mpumi ye de. Nyame ada wuro ma me hu de ntise jataba moyire. Nice one. Yo. Wow. Prophet. And there by be shan de. Na answer ma me mfa nwura social media kakra. Fi se nansen. Ana nsemi ikoso a. So wonye spiritual person a obefa no ndo ma obefa no tra. Parce que obi a odi spirituality a na odi spirituality achi a de won se nima bi koso a enye kwa efiri ba bi na eboboba me ka ne sen nan sen jo mama betena so enhye da ndi ahe bia but kwa lunch program bi a ode ko Ghana ba bi a ne lunch ni mu no kura no te chiman emudiem e na obeye no we feed Ghana program and feed Ghana ni na say obi a interest obeye garden kakra wo ni fitire wo a we kuani a wo pese wo do ne kasim na wa ho ni ntimi fa o fitire ebe dan ma aban se na mpese me na aban na he kwa me pese obebo ma wo no ba ya na yi eno nkoda nchen Ibrahim Traorè ya America fo pese mutuni so sai ono so asore se nnuane a modo no kurum ho no mo mfa bi nko amanone mo mfa bi nko ba bia wasisi adan akese asi warehouse akese a ode be store nnuane no for the next 10 years a nnuane nko ba bia ono abeto price a obekoto na buchi no ono abeto no hwa no de asi for the next 10 years na de mi mama mi bi so asemi mo na mo yesunsum mu fo me matena se tire din na ma hwe ne din na mse dabi ade we ase firi abi ba because me nyane ntie tete nsem bi se ekom bi ba dabi daboni bi beba ena hu se kana mampanyi edusa na manwe na Ibrahim Traorè den de abesoso na mi bi sa nya bi akom bi na nkwa bi so ba na ana daboni bi ba okay de dika na Katakyie Prophet one Obama CD me chia me fans for ni matie for nyina mo Holland America Toronto Canada ni Spain for me chia mo nyina okay omo hu ya no mani age say omo pe de me ye no konfo o ka Bible mu nsem eya na me nsumi de ahia omo say Paul na friend so the whole Bible is 75,000 Paul chiro quotation back 7 HNC4 into ya say Paul amantem no o chia de for wow yo do mama ka say obi an ye garden e wo fie okay we kure ye won sem we kure nye sunsum asem
Okay. Ese anyensafo na enti ho ase. Agimifo bebo mo hwene ho. Anyensafo se beti ase. Wọ́n sẹ́ nda ahokyere ba ni nyina gina saa nneema we ni economics we na ye nim ntina nde ahokyere na ayemo. Ye wura be wura ba buru mu. Okay. Ahwe ade bi. Okay. Wọ́n sẹ́ joma amaka sẹ́ obi antimi ye gadi kitwa na wonye bibi kakra. Ese fata. Mi sẹ́ mi wo hoyi. Sẹ́ wonim sẹ́ mi wa fo mu wo mi kuro kwam da so. Oh yeah, me wa mu 38 acres. Wow. E wo kwam da so. E na mi wo baire mpo baako 14,000 nkofie. Amado. Baire nkofi 14,000. 14,000. Wow. Yeah. Na garden na do mama kan no. Ese fata se nipa bia ye. Won say wadi bi onde akonhumabo no. Wo twa ase wo twu hu ni mu. Edi. Sika ni ho. Nti kakra na ebeba obotom no. Eni kwan se obema na akokales. Sa bibia na diska koto. Bibia na diska koto. Enkuruma nyankopɔ ahyira ya asase so. Se wo ye garden bia bia no bia. Ebeba. Won say dia man de kura ya de ni nneema nketinkita bu nse tete no wo kofie bi mu a wo wura fie bi mu a omu wo garden nya ado kakra mako kakra janle kakra enti se nneema 5 na ewo ho na se wo be yi aduane na se wo be yi 50 cedi na akoto a that 50 cedi no aka wo de atuba bi anopa omba edibe ko school. Okay. Se what ya say ba jimini bi a wono no empebre no eya ande boys no me hya ase se me kwa akodo no ma yonkofo akonfo no sere se de konfo a okodo ba so far so good afi no ye to mu one bag 30 million me twa 400 bucks mono me nya ba ko 400. Wow. And to check 30 million times 400. Sika se na menya. Wow. And na me 2 by the 8,000. Ye to ba ku bia 30 million times 8,000 check it. Right 800. 8,000. 8,000. And you 800. Ah okay. Tuba no. Sa 8,000. And ye to ba ku bia 30 million. Afa na konfo no bia ni abere se omo nso bedo. Se me 2 ya me gi si aska ni nyina bomu vap me di koto fie won kran no. Afi no mo ani abere enti wote ho a enu kwan se wodi wanyi etu adwuma ba koso enti se do mama ka se obi ndo se si ai wa ye garden mako wom ntos wom nyado wom nneema be 6 bi ankwan susu akakra kuma kakra de wo feel na wodi be gu kwan enti de wo feel se wom na wakote na wodi abe na se bi akonhoma na 1.5 samre abe hende sidi anopa no utimi di 50 ebo akonhoma na say usantimi di mankola edi ko school bo bi a won pebre be hu say na buma na enya sika wakoka say obi anye ga so obi wo mbre ne wadidi ntini wonim say di abrabo siti me ka obi kura wo ho no hu hia da oti na abro kire ne ho a enji ukoka say ga da ono to wo hu say atwe sabi ye no aye papa no ye ma me mu ni bi o ma wu ya tu bre mu ya hu say de wi aziti no enti o kasa me ho no eye no mama me ebu ahinto are ti so Ghana mo won say nipa nkasa no ya adwen wo fam Proverbs 13:20 oso wo onyansane a obehu nyansa da bia ba wo yokwasea na akofo wo yonko kwasea damfo obebire pii na wawu bisamsa denti yete Ghana mo no musan ko package gu ayiboto mu a no musan de abaye atoso no musan beto ma ya Ghana so no musan to ama ya fa Ghana mu se wuye muto na fa foreign mu se wuye muto na de so Ghana den kura eham udi ye mutu eso ase udi konkonta ka enso ye mpe no na foreign den e penti so mu nyina ti ma ye do na aduane kama anu ma eye ye papa mu no ebenya sika ye ma no benya sika ama mamu obi aso anya makwa tafre wow na ye hwe Ibrahim Traorè de no Ghana den den ka me hu ni se no ma so ne wo se nye garden kakan kakran tene de se be ya se na wo kan sika sem so betene ade ba Ibrahim Traorè de serious kakra sane say amma nima bi da so kwaso krama ni buafu ma na bete Ghana president woni okay say omma ne nkofo no woni na wono waka chem say aduane mfiri Burkina mamu enko ba bia na mum Ghana fo bi afa ne say oni Ibrahim oni mama ntam kamanti no omkofa onye omohwe ombra saa de nya saa wa obeso obu no ono obedi because o store nwane for the next 10 years eno na me dwe ho say na manfo kasa kom yi bai enokra na kombe ho na me pese no kombe ba enokra kombe ba baburu mu kresi ye be wura baburu na ahwe okay kombe ba
One say we share those days from 95, 96, 97, 98, 99. And so what me to my pitire ni terapia for eba. First me kate my ewa kurasi pam dance no ha. And so to na sa ade chi na ekwafu a emumu ho no. Yetimi twa pitire pan ma. Wow. Terapia pan ma na e de aba. That time na nso to na blog ba ende woto blog do nso do se na to se na wanya blog. Me so akola kete se de me kai se me ma fa bi pen. Wunyi do se na mani hu bi a che no kore. Fine. Mpedo do se na nso ato ba this time anwo wan hu se pitira na aba. Nti obi a wan hu bi da wo kakra onim se bi a story. Enso me ya tapan first nso to na ekom afuma obekọ pepra yetimi twa mo na pan be 3 4 ayema na edi abafie that time busu me mienu miensa ni nyina o papa so na okoto nkwan amunto nkwan biem so nam wo ho ena that time no na mmire wo nde wa hu re mmire papa bi wo ho da ginde broni na de nsa chemicals bi media na abefiri mmire entitete no kwambeba. Wow. One said last 2 years or say last 3 years. 4 to 5 months na nso anto. E maduane amba endere kintampo baire baako 50 cedi. Oba chachima baire baako 50 cedi. 50 cedi. Nyado abe ntos 3 10 cedi. Me boga bi kura na no me boga bi twa baire okoto esen me. Baire mi ni se ni aka bo ho na $28. $28 so the baganas kama ekeko 3 million. Nto entire tete na enso 3 million first no de kwa am na so a se baire kuro na 100 utimi to be 3 baire no ka utimi to kura bia 100 me koto ne na lol fe do ka utimi du ko na o de 3 million akoto baire enti kwambeba enti me yendua na enti na me free Nigeria no last 2 months me call Nigeria na me nim nkromfu ko share ye meeting bi o mama ya hu so mo so eho no o mo mfo ma bia ni move out country o mo save o ma yes if you say I painting bi adame okay ye ni broni abia ni na ade na ende ya nwe mpotro ni nkuro se ni nema nso nkuro nso ni nema se si ye tirezi aman bia ni a ende ye ncha ase nwi nso nkuro nso ye nwi mbebe ye nwi ayi no gogome ne nema no don't me obi an na enhwe obi asamfansa wasa u kokurom ya twi na wo fom kurom ohene u bi se ntikuro amekọ na ho na mom na ne nika etwincho no oh baba wow yeah na mra ase yankwa yansem so okay enne biama matu an ma ba won chen nyina nse ana e madwen mu na megia di se won so ebeye won na fise sa wo hwe ye Ghana ha anase ye dada sitremu a utimi hu se ebinum abenya skapa utimi hu obi na ache se papa we wono wuska esibi a wuhia papa no otwi baasa na opia baasa na ache se papa we no wuska pa na ne cars doso na wonam bia wuhia ne ka nti mitina na mbisa me ho se di nipa asimase na omo chese no wuska pa kurum ha skafo oka hoyi e ba ne sen ena nne wa to fom se tama wansiri kura oni bi ore beto adwenadi e de na ya de sane ma no ba yo me dase e chia hinkan TV for omuhu ayo omumfro no omunse ni mobama ni ma na ta de bi se abuza faza mo ati de mpa cho e mo mana mra sere mo a mo mana mra na ska de hu se de ya obebisa ma me kire sunsun physically ni ayi sunsun zem o se na nkaka we ye mi de o e ba na enye wodi o shotu ba na boy na nka moto we ye mi de o fie we na mi na mi de o e ba de na enzanya wodi bi wa bisa na wo sempa empenifo se wo fere wa banoma o tete wo che okay wa asem wa wo si budoni ba won ma bisa se ho papa na efosu wo pe heavy akọ usuro se obewu wan wo ba de akọ heaven ba bia akoti aduru ho na wo de ne boto se anumanity fo bia azu fidie yi ni ntenten no wa wow sa wa tia se ye mbo na nasum na enye babani na na chia uti na na da uti na ode nyansa na obo wasum anisa yo de mo obi nya sika wo bofom wa hu awade eye niema miensa mechire mu na wa beti ase obi o wa nya sika wa bofom nde de obedi ayede amano fanu abegina na yere won se awade ya de a nyankopon ashisha akabom sembaye 2000 wasase so a wo hwe de wo pe na wakotumsu na oma kantam
na mo aware for better for worse. Yes. Na ba bi wo ho wa ba no bia wadi ka akwa abonte saa nti wo de no enso no nti wa wa ni nyina chi no na de wo abonte a wo ye no na wo ye nti that time physically and spiritually no na usunso won say mo ware amukoka bomo nti yes obi ni obi tina chekura na o makode na anuafo won say otimi ko hu obi ni ne yire wan hwe ye na enye wu na onimo mpa be ke so obi ni sister mo santimi mo jantimi be ya na mo afo mo ya san be sa anuafo nti that time usunsum no abe baako enti se wo fa na chi sa na ne niema no to twuma na ne sunsum no ahye ada ensantimi ya adwuma enti da bia no won fa anigye bia se awuti adwuma ya fro se ma hu yiri ni bemba bi omuko wura da mo won se that time adwuma wo ye nyina na we ko be awadwe be ko sa yes enti that time sunsum no ekofom usunsum no kofom enti da bia adwendwene enti wan hwe ya obesre da wadidi and number so smart won say bemba ne banda dey just for seconds na wo yo bi ready no afina o kisi na afina no for afina no enti papa na wa wi aduma no ko enti ba omutiri mo nsum ba ti mi kra so wo ko market aba obetima ko she bemba ho enna da ba be di uboni bia no saa da no okrokro mi wura ende de undi na unta de kola yi hwe de mami nkika nhwe ma ni nyina no gire wati na oye o se afemini no gire wati na oye o se wa se wo ye wa nti yesu obi anya sika wa atofom no fa no agina ye yire mum bia o mu ntimi mboa ye wow se wati ase mba tiri mo sum se ba ya ade obemba chi a enya ne ya enna muka bom na mo ware atue bemba ehu mba hu mobo nchen se de mba hu ye mobo ye se bemba ware ba na ba ne yare a kwan bia so aba no busia kro bebo ahwe no bobusia ne niema se ba no nya no ho no obeye na se mo akoye hunam kro umpa nu ba se ba mba no omo ndwe ni sa enti ese ma wusunsum no eteda ma wo niema nyina kofom nti bebiro mo anya sika o ma atofom no bigina sa de we hu enna obi wo wanya sika amanfo yiri na one omo edida obi anya sika wodi amanfo yiri enna edida eno nso no usika ebehye ye be wura baburu mu na ehwe se wo fo obi yira usika gina ana fo obi yira uniema koye enti wa mistake bi na ma wa abofom wa se meka wo he wo tinasi ye that time wa furu kapu te say ayi jase say na wo say yetufu a wonti wo say fe wa ye mobo wo sire wo say wa no ache stroke kiw obi yiri ye bewura baburu ma hwe mba bebirebe we de wo nua na akobira afa aba no woni na wo de wo pe apotowam na etudomo won say atutudomo wa apotowam lolu kwam na epimi kuntu won say asuma fidie ka kwam won na nkobire mpembra na wo mbefa eno no me na ma wa bofom eno na ma wa ton ka ofie na ma wa ton wo asase na ma wa ton no nda mbrante pe maji madam fo yire maji madam fo yire enti na wo scam and wo scam imposo enti na na ton flowers and then cause waji wadam fo yire wadam fo ge waji no nda na etiti mu ni ntam na wa ni bra de waji ne yire ena ma wa bofom no o cement company na egu no ani bra titi na eni ho titi eni ho ndem brante ya ni bere na adamfo one no kweba no ne gel na waje amma ko kakra obema na gel na tafinti enna mba ya asem nya omomobo nti wo fom a wabo no scam no unse mire bi na ekoso unse nde watofom unse wa confuse to ye be wura babrum yanko Genesis fa open new book na choro wi akokenkan aha na me nyata mbaba mu mawo fa open new book wo de wa ye hunse wunti afi enna mingi hwindi me mfa hwen ho enna ma nde wa wie wo bra basket kura wunni bi no Genesis 12 verse 1 wose onyankopon frɛ Abraham na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wose wo firi wasase so ni wabusiam twɛn won sɛ Awurade aka kyerɛ Abraham sɛ ye obi won say wo ka say obi timi nya sika na wa atofom ana obi betina ni yiedie edi ye wo fi a ya wu atum te say o papa fie enye easy say bia obetimi atena o papa fie abobra ameki
enti e wo fie bi a wo tete se wo papa fie na wo abobra na na hu se ntene a tu firi ho na kokuro foforo so okay na kobobra ese ntena fa kunje ni guase ebetimi apeke ama okay enti ahukire bi e wo bi ni mu so no omo nepe abusia fie watena ho a emfa wa abobra na emfa wotimi so adwuma star bia wo ya won din dwuma bia wo ye still emfa tie de nyankopɔ ka kire ebra ayi okay but to asoma ne to Genesis 12 verse 1 tie woti wo papa fie wo de wa ye se wo mpɛbre onkoye adwuma nkosi fie ene na ema wo bre ene ma nde wunya sika ene ma nde wo bɔfo ma wa ye hwie nyeye wo di ahya abaifo enye baye nyame na ye wo sa tie de nyankopɔ be ya Abraham wa so odin wo de ena mingi nyame ndi ena mingi busu ndi wa hu bra wo bre da bia wo namfofo da mu na wo da tie de nyankopɔ ka kire Abraham yanko 2 verse 1 Genesis 12 verse 1 Osina Awurade ka kire Abraham say Awurade ka kire nyankopɔ ka kire Abraham say wodi afiri wasase so wo si firi wo kurom eni wa busia mu kɔ muni waja fie na firi waja fie na kɔ asase foforo so enti wo te Ghana enti do bitimi firi Ghana no wakɔ abrochire no wakɔ meki obi nso akɔ anye hie na jese ne de wa ha wow eni abrochire ho enti enya abrochire na me ba obi ti abrochire despite wo mfa so chen obi ti abrochire enya ne yonko ni kede Japan obi ti abrochire enya ne yonko ni cheda obi ti abrochire enya ne yonko ni ye bende ni amakwe obi ti abrochire enya ne yonko ni abutrika omu ye de wo Ghana ha ya wo ko ba ba ni salute masa for your leadership obi so de wo ho obi so de cheda hu na obi hu se sa ne de na tensity ne e de na account mu wa ha enti sa na nyankopɔ ahyehyɛ nti uye dia uye ntifre na Katakyie prophet wa Obama sidi mi na meti sunsum ne me sa na tia me boy da ne ja me senso a me kasa da ne nsa said the okay Matthew ayi na je se metie wonsem ya ana se the Bible echi ya na je se otena babi na wabobra na opem kwa nkokora na e wo sare wo to na wo ya bisa hu se babi a che da yi ya ma wo ha enti na yenum sunsum fo wo hoyi enti na Bible kura se anisu ade hu na me man nti no me man ayira na anis no ye wa anis adu hu bia nipa ye sunsum nse mo bu be regulation no common way the patient say what you say ndi wo bu be yen ko Genesis 12 verse 7 na tie okay Genesis chapter 12 verse 7 fa pen na fa Bible na kan yen ko osofo chapter 7 mpa cho se na Awurade yi ne ho kire Abraham ka se wo se Awurade Nyankopɔ yi ne ho adi kire Abraham aka kire ne se wasifo na mede asasi su bema wo wo se wasifo na mede asasi we be hye o nsa enti no uni wo firi ho ko ba fufuro so no Nyankopɔ ka kire se Abraham mede asasi no be ma uni wa busiafo no unuanom ema mo adie asankwan atafra no sugar yenko na osi aforibuchia wo na osi Abraham nya abutresi aforibuchia ema Awurade aha na adwuma no nyina wo full stop won se nde wo frɛ konfo na konfo se todwan no mbo mpa ye mawa aforibuchia no eye omukura ye na Abraham kum ndwan ndwan aforibuchia de se bi se enti no wo pese udiye wo pese unya sika ohini bi a wotena na akonja so a na hindi ekoso hyew no na sa akwankyere we na wo ya da bia ofaso ena sumo boy bia obehu ne da bia odiye ne niema koso no sa akwankyere we na wo ye wo de aforibuchia no ekunkum ndwan ema enti na wo hwe ye nananom ne ye papa ne ye ofa mu nkramufo se okomisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamso na omu ya akiri awie na ombekum mboa ombekum dwan nantwi a gidwan no edikan enti na wo niema nko ya utimi kofa nkramufo mpenifo na omu abekum dwan atena so akan Quran fu ama wa bompaye na wadiye enti Awurade ka kyen se won firi kurofufro so ampa wokɔ yɛn so wokɔ bu aforibuchia edi ma no okay ema ni Nyankopɔ ma ni diye unza nyame wode moja unza Kristo na o kan say no unza Kristo fo aye mobo mojo sa eno na me be bisa o ye babruki wuti wa jonki ye ka za wunti wudi jonki ye ka so fo aso now na wa bo hwinte se babru wadwa unza we ye kini na me de kire wo ba o kan say no ene so wo beka a Kristofo e beka say de o kan ya abosomsem but Bible no so na akire you na o ba me ba say a Kristofo Kristo ni wo ha ana so fu ni wo ha obe ka kire me say
Nyankopon edi ne ba edi doba Yesu Kristo ebetwa asa ne mo nyina se imujasem ni hobium na Nyankopon amfa ne doba Yesu ansa betwa se mo nto correction emfa kubem kwa so refi enton nya doba so enton abula mu nso ene dabi se me batu ase pa ada na nyame antwa sa ne man se yenton abula mu nso yenton ko se kokko yenton nya do emfa kubem ba ene de nyame antwam ena o se Yesu dia bewu atwetwa we nimu enti ko uba wa printing press man shiwa no ebide kwa mi wo rota wa Bible mu nsem na me kan enti Nyankopon okoye ne na o se won si afore buchia enti o si afore buchia enti wo a wo pese wudiye wo ya bisa na mi hu kura adwuma wo ye ebeboa o sa adwuma we no ebeye anama me ko ware ba we ba no eye me so ba won se atete ko awade a ye papa mu ko ya bisa bi afie we a me ko yi ayare fo nkoa fie we o mu yare kaya de fie we o mu mo fe dabi unya hu ya na mafa de ama ware enjina no nde no eno no titi ye nananom no ye papa mu ko abisa na omo awo papa na enti na ye sirimfo ye papa mu ware ma ye no won se sirimfo yire mu ja omo enta ensikura ena asantefo ndo omo yire mu ja omo no mu fo machi no omo ja omo no mu fo machi se de nyame ahihya awade nye sa na asantefo no bi ni mu ateki no nde di ahofechi ye di tuachi tuo nto coins tuo masika tuo $1 wow uko fa ne no tuo nyina wo bemba na obetim fifire ndo obi fire mi fire London ndura da yai obi fire mi fire London okay wa akofa ba na aba ama ba no woni ne nkasankasa abo mu ntam ena odi ne nsa akọbọ no na adamfo woni ne ko ba ena wa dada ba nde na adamfo ne yire ne tisisi ayi waje no ama ma na sa kire na adamfo no garden land na wa ko report police station boy ne nam ho awi won nam ontimi nkofie ama ya yi ne nema o se abrocho ma sa yi ne nema ba bi o ma yi nema do one na wa ye sand koma police no ma report ju ko police station ko report say no ma fifi ma say ya unde ma say na abrocho some different enti no say wa hu nti afori buchia no wa wo pese wodiye abrabo no enye bire ni masika abrabo adumadi masika sanka adumadi masika anka mak taxi holy faith bukum banku ayike powers from Mayweather Lewis Lemon the registration akoka on bacha ya fandi kan registration I say on so ba was ntia fandi kan sentina we ayi ahoni for na wo do ka say rasta won't reggae me dem say we dancer say wa nka mo awo pafo ana nko mbe ya aduma no manya skantina Bible sem enti wo pese odiye ye dindwan wo betima afre kura na ya no atodwan na ya je okra din na dia ye sacrifice no abrabo akoyi nti obi wa wote wa no ho kiri ni nyina no abusia fie a wote wo papa fie a wote enti no santie quotation ni biem wa chinje nti Genesis 12:7 tie so na awurade yi ne ho kire Abraham awurade Nyankopon yi na hu adi e kire Abraham ena o ka kire ne se wasefo na mede asase su bema won was di nasefo e di asase e be hye o munsa na osi afọrọbụchua ena osi afọrọbụchia no aha na ye agi ki na nkasa ni nti wan se obi sumo boy bi da bia ni nduma koso da bia ni nduma koso won ti ase da bia o ye sacrifice e man gods da bia o ye sacrifice man ayi na abosom ene na nyankomade na odiye bize nyankopon no kura pem moja nti na ohini bi ti akonja so na nduma koso a wo ye amambre e di man nkonja sumo baby ya mambre nti wo pese wo to wa brabo ma enya bre eye direction ni akwankyere bi ene mebe wadiye yanko Genesis 12:10 okay Genesis 12:10 Genesis 12:10 wo de wo so ra Abraham ko Misrim o se Abraham ko himfa ko Misrim yan wi de besi we ena obese na Katakyie prophet Obama sidi mi si the whole Ghana mi donyame the whole Ghana malam bia konfo bia ni ho konfo bia ni wo mu nyina mu spiritual guru na yeme mo ba mo kan se me betu nipa fo na mo kan yansasam ze mo de mu nya bedura business na brambe se ama na mi nipa dodo se na mu motia de ya me tankra se o mo se okot illuminati free mercy eni wa be convention wa adusika kwanzo kura unze okodu na hu di wa kwa busundai mu azafo se okot na de be kalabule fo o mo ko han cast o mo han cast ko ye fresh ko jijiska go ye obe fini ho Genesis 12:10 yanko o se na ekomba asase o se ekomba asase no so se wa Ibrahim Traorè oko Misrim no ekomba asase so won se Ibrahim Traorè ni don mama
One woman say one must see a garden kakra Ibrahim Traorè say one ma aduane free kurom enko kuro foforo so no ena de to da bia Nyankopɔ pese unya sika wo man so hwe anyhow ne amane ato one job because adena boy nyame adogo mi sa boy me kwa so pa o mpa bo bia no amini unua dogo mi o say the time say wo no o say like unua like when did me feel kwa di man na ya o say like you know you know enti say wa hu say komba asase so for enko na ekomba asase no ena ekomba asase no so no na Abraham san kwatena Misrim koye ohoho wo say Abraham ni wodi ye ni nyina no san ko Misrim esan koye ohoho na che say woti tachima woti kintampo woti yende woti bimbila woti zabuzu woti akamade woti jamtuto woti tripati abofo woti ayinzima yende bimbila zabuzu tamale wa dolmo hamile boku tumu woti wana obobra na fa tani wo ko ba fufuro na wi ade ti say mi firi mi kurom say mi firi ko am dazo ena bi back kintampo na woti mbobra o maza o so fo nka we njira unse mi bie wani kinu ana me kira no se na obofo mu ye yo manyinya sika na obi nim ne Ebenezer mu kinu ani okay yanko every say na ekom mu ye den na kon mu ye den papa ende uko ayi bayre to ba ku 50 si mu boto 30 million wanya no fokura na 10 million enzo tete na to sa da bi to yanko o se mami sansi su di okay sansi su o se na ekomba asase no o se ekomba asase no so no Abraham san kwatena Misrim koye ahoho wo ho Abraham san ko Misrim kwatena ye ho ho enti no pese odi ya firi kurom na ko ba bi foforo yanko Genesis 12 verse 17 Genesis chapter 12 verse 17 verse 17 was say na Abraham yere Sarah okun was it tie wo de wo ho a wo se amanfo yere mu na obefa wo nze wo abofom wo nze wo ka betri nyina nyanya accident wo nze wo sika nyina ahye wo nze wo disika ko to wo ti nze 2 billion 3 billion wo ko do 1 billion fi wo nti ase wa lo kun so obi anwura da ni sika ni wa Africa pu wa ni poki say drums wa ya za amanfo yere na obefa ga ho kire ba wo so nyame na ye wo sa no hey nana Katakyie Obama see the world me chat flow say me nipa wow anti flow musician me nipa pa madam flow me chia Onyankopon kira ba bia wo bia okay tie wo su wo ska wo de ja manfo yi tie de nyame ba ya yanko o se na Abraham yere Sarah ho asem nti Abraham yiri Sarah ho asem nti awurade de ohaw kese ha Pharaoh ni fie enna awurade di ohaw kese pa ni ba Pharaoh ni fie na ne mbe wuwu wo ba bodam wo se twaya de aba wo ba so wo nti ase wo de ahye ba ye nyame na ye wo sa wo se wo ba nya twaya de wo se wo yire adani do wa ye jimi ni wo se wo ba ye sinsan shedan mu wa fa okuna chi wo de nyame aye wo ba wa fa wira chi wo de wo ska amanfo yire na ope amanfo yire na ogege enna Nyankopɔn de help ba Pharaoh so pa yanko 18 was na Pharaoh frɛ Abraham ka sɛ enna Pharaoh frɛ Abraham ka kire ne sɛ ɛdeɛ na wayɛ mi den na waye mi afa na ko bisa se den na waye wo de wo ye na wu yanko adanti na wan kan kyerɛ me sɛ oyere wa hu bonsam kese ma asem no bonsam kese wow bonsam kese pa na Katakyie wa hu se wa ko ji obi yira wa sound no se wa sound lo atide hu za fe kesi ba Afia wa ni apaga za pa manji na ko ka se adanti na wan nan kan jira o se how about so endu be se odi ye wa brabo mu wo pese unya sika na Katakyie mi wo dwan akwankyere bi wo ho dwan ene ye dwan akwankyere ntira ndem agura ba budu mu se ma tena me ntoma kokko so amina na di free stem ma me tena sa ntoma we da bia amanfo ta aka na Katakyie me hu ntoma no ni wo ba na wo be hu ntoma no wo pese wo ye wo make na hwe wo life mu eya bisa ho adwuma wo ye ebe boa wo ba we amekọ wa na ebe boa me nda konfo nka nokure nti wo nyi findi wo de tena wo se wo nyi findi ahobambo nkura nti na yewu Yesu Kristo anipa bonifo trezi na omudi ne ko wura babi yenwie nti no wo pese odi ya me wadwan kwankyere bi wo ho ene ye dwan de eno wo ba ahoboa no 40 million okay 4,000 cedis yes okay ene ye dwan akwankyere ye gina sa quotation we so na ya manipa acha mujama for bucha esidam wo wow wo ba se gold no esi wo wo ba se gold no esi wo to wo ba ho ba na 40 million
na ya gina for buchia nso atwa drama suman no na wonso wanya sika ebesa bo ho ban obeche na wo ho abo ho ban yenko osenkafo 10 verse 11 na tie Ecclesiastes o se osenkafo me wi ana me dum na ba obviously I guso ayen na Katakyie edi nkomo so for no eyi me quotation na me so me kai say we your first time we hear you my dey bia but body answer obe subscribe to channel no na agenchire bia awo no faja comment section na se unti bia se so afana na na friend na won the entwetwe nkomo enti so for say we wanya quotation na rating akoso Sankafo 10 verse 11 Sankafo 10 verse 11 o say sa owo ka o say owo beka wansa anse na wa kon kabirikirifo ho de endi anka dikan ebo hu ban bom anse na wo no akaw what's your gusi man oh na say endi na frame prophet no wow endi na frame prophet no o say nka fo akubamba asem no okay yes so ma wona akaw anse na ko pe hu aduru de aba me wa be pe aduru de da bi nka dikan pe aduru na ansa kum beduru okra ne wawu dikan pe aduru to na me mawo mba hu ban sunsum physically and spiritually ansana wona be ka ansana wona ba unse da bia Bible kan nsem imperatos o si Bible say nyankopon tonko na wada ho na yeki nyankopon no tonko temo mo tipo no so na de ne wanda o pese o kari asuafo no hu omugidi na o chi steady wo no o senkafo 10 verse 11 wow bon hu ban ansana owo abesando ansana da bonaba na Katakyie walbie na idolbie obi bu na have kintampom ina na za ambora so muke wa kare so me balbu na bandi bora no bi ka balbu dala nyi nkoku inu kwaka ka ogma ngamune me se ado anka ado na di peska na bra anka we se wa yi aduma won sam din ti se ado eto controvito enso ye bi a wo ye garamse aduma dig and wash awa wo ye local boy wo ye tisla na pipi na wo su wo pese wo nya sika se tam ana wo pese wa mina no soko frena na Katakyie na menche onwa akwa na ma moti agini enko ye nwaduma peace salute wow abusia medawa se oje bre enya abotre ehwe program ekosi me di ni MC4 na ha Hinkan TV se obo subscribe na wa like na wa share ene na ye makoma so ade kese pa na nkomo ya twen se one TV bi ase a wetumi afa na Katakyie perfect 1 e number no yesu pusu no nima otene kankan nti pusu na homa no na kankan na opese wote na obete ene wa di nkra bi ni MC4 na Uno East, touch my mind, Ghana mind, Yanimu Bedidra, day by day enterprise. Yasaswaba. Ye dealing in all kinds of washing and bathing accoutrement, retail and wholesale prices. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da bang. Don't come me. Enepa huwa da bang. Ya titusu say who selewa atufuabuo. Detergents no ye wano assorto small, medium and a big size. Duffy, Mosaic, Lavita, Cleansoft, Mada, Boom, So Clean. Detergents no yawa bucket mu de so ho. Biti say Cleansoft, Mada, Oro. Semina no so de abusu say tam. Semina biti say day by day so Chris, Della, Obolo Jumbo, Jama, Avel, Pella, Aqualis, Colors, Santex, Cleansoft, Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifeboy, Magico, Nakesiane Nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, hello. Emano so sewako feature na wa wanya line no. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo, blessing pad. You want different colors, comfits. E mati amukwa won so no comfort pad no. Eno so ye will be ewa ya so ye. Disinfectant Dettol no so ye will mu assault o. Ye will Mada Dettol. Camel, small, medium, and a large original Dettol. And kwala pampers no so de QT, JK, soft care, Nakesiye ninkitwani na dentemu, sweet baby, pull up, sunny pampers, blimmy pampers. 7 certain fifre now pe wipe so de ye soft care wipe. Tamai
Halitosis aje will say aboswana. They dealing all kinds of Pepsodent. Pepsodent 1, 2, 3. Pepsodent Charcoal. Close Up. Charlie. Tiga. And Angola. And Tuntumo Howard Demuswa. Ya want the que enemy spray. Sasso. Fatala. Heaven. Fast kick. Sawo bekoto de takwa otu sperere so de. Tiro no so ho. Coco. Pride. Natural. The Lords. Soft care. And an advertiro. Eye toilet roll. And tadina ye fiama usia. And kikawano edasuo muana. Parazone ehiyamau. Mada Parazone. Small and a big size. Bling Parazone. Small and a big size. Se uwa chichini benche na witimi mba ya suya ya. Die hiani sa obe freye. And your man yebe package de kama. Near the ascende o. We accept Momo. Yeji Momo. Ube to me a free day by day enterprise. Ewa umatu for iso. 0544 644 852. A day by day enterprise ana. Ya to say who ye don't come me. Don't come me. Don't come me. Atu fabo. Shusha day by day enterprise. Ewa tachimai. Sunyai station. Abron signa ewa achire ho peno. Day by day soap. Day by day soap. Yeah, kankwa. Atu fabo. Atu fabo. Day by day enterprise. Can do spirit. Day by day soap. And never want that bed. Atu fabo. Every day different.